Reka amakuru yacu twerekeze mu karere ka Musanze aho abagabo babiri bashinzwe gusambanya abagore babiri. Abagabo bisobanuye bavuga yuko aba bagore batabasambanyije ahubwo bano bagore bababeshyera kugira ngo babakuremo amafaranga. Aba bagore banywa ibiyobyabwenge bakarara ku mihanda aho banywa inzoga z'inkorano. Ni mu gihe aba basore babagejeje kuri RIB bisobanuye bireguye icyaha kibavaho cyangwa icyaha kibanagurwaho, aho aba bagore bananiranye koko basanze aba bagore barananiranye. Abaturage bari bazindukiye kuri RIB ubwo bano bagabo bari barayemo babwira RIB bavuga yuko aba bagore babeshyira abagabo buri munsi kugira ngo babahereze amafaranga, babone amafaranga yo gusindira. Aba bagabo bagirwa abere barangije bisubirira mu ngo zabo. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora. Umugabo arakekwaho cyangwa arashinjwa kwicira umugore we amukubise ishoka mu mutwe. Abaturage bavuze yuko ngo ntago bibatunguye kuba iyi miryango yicanye kubera ko n'ubundi bari basanzwe babanye mu makimbirane aho birirwa bakubita cyangwa baterana ingumu uko bwije n'uko bukeye. Reka amakuru yacu twerekeze mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Olive wo mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge aratabaza kubera ikibyimba amaranye imyaka 12 yabuze ubushobozi bwo kujya kukivuza. Akaba asaba inzego zikorera abikora ku giti cyabo bafite umutima wo gufasha nimba bamufasha ubundi akajya kwivuza ndetse baba bagize neza. Reka tugaruke nanone mu kagari ka Musove mu murenge wa Juru mu karere ka Bugesera hari umusaza uvuga ko yagendana imvune ituruka ku nkoni yakubiswe. Ni incamake y'amakuru niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Musanze aho abagabo babiri bashinzwe gusambanya abagore babiri. Ni mu gihe aba bagabo baraye mu maboko atarayabo, ndavuga yuko baraye kuri RIB ndetse abagabo babiri bazindutse mu gitondo biregura bazana n'ibimenyetso bifatika bavuga yuko batasambanyije aba bagore, ahubwo aba bagore banywa ibiyobyabwenge bakarara ku mihanda aho banywa ibiyoga by'ibikorano. Ubutangwa baherutse gufungisha umugabo yabahaye amafaranga bahita bamurekuza kubera ko baba bashaka amafaranga yo gusindira. Abaturage bavuze yuko aba bagore bananiranye mwa kano kagari, ahubwo abagore aribo bakwiye gufungwa bakareka kujujubya akagari. Umutekano muke bateza basinze bakarara barwana batera amabuye ku nzu z'abantu. Aba bagabo bagizwe abere basohoka bemye basubira mu ngo zabo. Ubwo reka amakuru yacu twerekeze mu karere ka Bugesera aho umugabo ashinzwe kwica umugore we. Reka mbabwire akagari umurenge, bivuze ngo umurenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Umugabo arashinzwa kwiyicira umugore we amukubise ishoka. Abaturage bavuze yuko n'ubundi izi ngo zari zisanzwe zibanye nabi aho bararaga barwana batongana. Kuba bicanye ntago bibatunguye ahubwo bari bazi ko bazicana n'ubundi kubera ko bananiwe gutandukana mu mahoro. Baratandukana bagasubirana bakongera bagasubirana bakarwana bagasubirana, mbega ni amayobera. Abaturage nabo byarabacanze, ntago abayobozi barakiranuye barabunze bagiye mu bunzi. Ni ibintu nyine byafashe indi ntera kugera aho bicanye. Uvuze ngo umuryango wa nyakwigendera uvuze yuko nubwo umukobwa wabo yitabye Imana ariko bazahorana nawe bazahora bamwibuka. Olive wo mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge aratabaza kubera ikibyimba amaranye imyaka yose 12. Iki kibyimba akigifite aratabaza inzego abikorera ku giti cyabo abafite imitima yo gufasha nimba bamufasha bakamuhereza udufaranga akajya kwivuza kino kibyimba nawe akareba yuko yaba agihumeka kubera ko ngo kiramubangamiye kandi gishobora kuba cyanamuviramo urupfu. Bisobanuye yuko rero umuntu wese ufite umutima wo gufasha, murabizi nk'abanyarwanda dukunda gufashanya,
nimero yiwe yo kugira ngo mumufashe ndaza kuyishyira kuri screen, ariko niyo natayishyiraho nta kibazo, ariko mukaba mubyumvise ko abantu mufite umutima wo gufasha, nimero yiwe ndaza kuyibaha. Abantu mufite imitima yo gufasha mufashe. Uyu mugore afite ikibyimba amaranye imyaka 12, yabuze uburyo ki yakivuza. Ni ibintu bikomeye cyane. Nk'abanyarwanda buriya tuba dufite imitima yo gufasha, ngira ngo murabizi, ariko nabe yihanganye. Ngiye Kidasamara TV Rwanda ndaza kumwifashiriza aya mafaranga akeneye, ndaza kuyamuha. Mwebwe nimumufashe na nimero ye nayo ndi bushyireho, ngenda mwifashiriza. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Imana ikurinde iguhereze umugisha. Murakoze cyane.